Agust 13 tarik hari ini saya समय goyam sudah tangi goyam sakan kalai ta oke ta kalai jibit lang pore operation kai to ka kaiban pore ke tak himai ko ta ya ko din ekdam norom do ya lagi ko bisma to asubi rok mangka te asing lo chal kai mi ko ya ko ro to dar asta si noram to enggak awan tadi noram tan bisa subaso nangta ete sini edisi hapang borne thani bonango subaso borong je mansak subatung kan lokoro je mansak khosa kon subatung ge bono ngolu koro subamon besi tirang maka ke bayro kon telangi narian musungta ana nini saja boklas pori to mone 11 takle majim kaste ga 11 ota hangke mo hai je engmani je sorry hamia je bini abahai tigmen engmani je lokorong thani chuba surok da mada manka segango maka manai ko operation kaya oswas manwarang bay operation kaya betu toka ngai rang kering yar betong sumalia amdali maka kaya tanako sak hamia bini busa koi mas angka arai mas hangke bono sak bini sak ham nogot langai bono tigmen ok khaika operation khlaika bo jaga khlaija khabo jibi hospital tabung no borot lang bagai bono iko rang ro building ha jeng iko bayre phun telang nani hinto monda sudu bini ya thek hamia tabo bini je problem tongman khe boro ongkho ta problem khe ya thek simui maya mo jo problem mo ya thek ko ini problem ja lor sore kemiya tang no logo khaganang khane suba sonai nene mo hitam ka anu produk de da hambai ka Asmita dia mama. nan mo tam para Tiba mai. nung nini chori ta bo hairong tong Kan choro. Ugo mo pasai ro mai ata yak mo norong tham. ya kung no rombo nung doktor ko thangai nini tigmen ok tam khlaija ka Ko operation ro khai jaga. besok balo ka Arai mas. tabung nini chori hamia nang bokla sa pori Liban. lebeno nin babu de tong Tunggu. enggak nang tabo jani ni sa khamani ba gai nang tabo khaganang lokoton nang tak tam koinai Ko physiotherapy ro khai jaga nang. tai tam na Coba senang mate. Dari Agustus mas 13 tarik goyam sa thani kalai dari operation khaiga lokorong thani chubasu kisamane operation khai ta asu kumaka adbana yakung kefana sol yakhu ngai doctor sawo aheno beratoning ya physiotherapy khayana nai hisaw ga physiotherapy khayana ga rang nango ngai dino si hajaro nang pu ga jeng bro rang mana ba adini khai meya sung no ko tui maton phika aheno lokorong thani chubasu ke sramana ngai ma khaiba jeng te hatalangai khairi na hamanuta ek mas ro khana 2 mas ro khana khairi na hanam jungta ngai physiotherapy khaige himana no hinsauta doctor ro bo le physiotherapy khaine no rang gure ngaseng je tong gure nai be kha ban operation khaiga te aro tong mukha 42 दिन पूरा tong mukha ro bo jibiwo jibiwa ngarang gure khata kha tabung norok tai sal loko khaganang thani jodi chuba suman kha angge ba norok aba hai ke norok nini sajung norok sa khamni manon he norok wan sukata tabung norok loko khaganang thani chuba su nayo hambai do